Ekipa Autologija Total Car doputovala je sa Nice Petrol Racing timom na stazu Grobnik u Hrvatskoj, gde je šampion Evrope u brdskom usponu Dušan Borković, naš najtrofejniji automobilista, testirao svoj novi automobil pred predstojeću sezonu. Dušane, pre svega šta očekuješ od nastupajuće sezone? Pre svega da kažem da sam upravo izašao iz automobila i da je automobil fantastičan, da je ovo jedan od najlepših osjećaja u trkačkom automobilu koji sam imao u svojoj karijeri. A što se tiče same sezone, naravno, čim sam se to i ljudi koji me znaju, poznato im je da ono što se ja uputim, da uvek gledam da imam najveći mogući plasman. S obzirom da sam postao šampion Evrope na brdskim stazama, možda ne i toliko logična promjena, ali mi smo kao odlučili timski da se oprobamo na evropskom prvenstvu na kružnim stazama, s obzirom da imamo plan da u nekoliko narednih godina dođemo i do najvećeg mogućeg svetskog takmičenja VTCC. Šta je tačno presudilo da se odlučiš baš za ovo takmičenje? Pa ne bih tačno znao sad to da odgovorim, ali vozio sam karting od detinjstva i jednostavno volim nadmetanje na samoj stazi. Sticam okolnosti i zbog manjka možda budžeta smo se odlučili na evropsko prvenstvo, postao sam šampion Evrope i sada planiramo da opet postanem šampion Evrope, ali svi znaju da je jedno veoma teško takmičenje i da je sigurno potrebna sezona da se prilagodim na ovaj automobil koji se izuzetno teško vozi, iako je stvarno fantastičan i trke su teške, vozači su neverovatni, ali nadam se najvećem plasmanu. A dobro, šta je tačno presudilo da tvoj drug na drumu ove sezone bude upravo Seat Leon S 2000? Pa s obzirom da je ovde na Balkanu jedini vozač koji je vozio ovako prestižno i najprestižnije takmičenje VTCC, Marin Čolak, moj kolega, ja sam se negdje odlučio da sa njim se posavjetujem šta je najbolje. Odlučio sam se na Seat iz prostog razloga što i on vozio taj Seat i njegov automobil, koji je sad na novo sve pripremljen uz pomoć njegovog tima, a i pomoć u toku sezone Sandreda, koji je i bio svetski šampion u privatnicima sa Seatom. Odlično. Koje zanimljivosti prate ETCC trke? Da li možemo to da pojasnimo gledalcima? Ajde da kažemo, odnosno da pretpostavimo da nisu svi upoznati sa tim rangom takmičenja. Dakle, šta je to specifično za ETCC trke? Pa, prvo, meni kao trkaču najvažnije je da ću voziti na svim svetskim poznatim stazama. Prva staza je najpoznatija svetska staza, prva trka, to jest, ja se izvinjam, Monca. I veoma sam uzbuđen što ću voziti na Monci, to je prvo. Druga stvar, to su trke automobila gde ima guranja, udaranja, nikad se ne zna ko će da pobedi, ima mnogo brzih vozača i veoma uzbudljivo, pogotovo za gledalce kraj malih ekrana. Koliko je otprilike gledano to takmičenje? Znamo da je VTCC takođe jako gledana stvar i da li ćemo to moći da gledamo i u Srbiji, na nekim kanalima? Ja se nadam da ćemo postići dogovor sa jednom od naših, naravno i najvećih kuća sa nacionalnom, televizijske kuće sa nacionalnom frekvencijom. Trke su i na Eurosportu i ono što je bitno da je Eurosport kao najbolje sportska televizija i organizator ovog takmičenja i što sama ta reč Eurosport govori koliko je takmičenje organizovano na kom nivou. Odlično. Kakva je saradnja sa NIS-om kao generalnim sponzorom ove godine? Dakle, ti si nastupao pod zastavom Nisoteka, sada se to zove Nice Petrol Racing Team. Kako si do sada zadovoljan saradnjom i kakvi su planovi za dalju budućnost? Ja sam ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Nadam se da su i oni. Nisotek naravno i ostaje kao sponsor, jer to je jedan od brendova naftne industrije Srbije. Ove godine će se zvati Nice Petrol Racing Team, poznat naravno kao po Nisovim benzinskim stanicama, Nice Petrol. I ove godine ćemo sigurno imati, jer svake godine, mi smo krenuli još pre 2 godine da sarađujemo sa Nisotekom, pa smo onda prešli na Nice Petrol, pa na ceo kompletan NIS, koji me kroz brendove Nice Petrol i Nisotek sponzoriše i saradnja ne svakom godinom, nego svakim danom sve više jača. Odlično. I da kažemo još našim pratiocima i tvojim fanovima, gde ćemo to ove godine moći da te vidimo? Dakle, koje trke voziš, ne moramo tačno datume, ali otprilike gde se to vozi, koje su to zemlje, pa da znamo da se naštelimo ispred malih ekrana i ispred računarskih monitora. Prva trka je Monca, pa onda ima Slovakija ring, Slovačka, Salzburg ring, Austrija, Brno, Češka i Imola u Italiji. Ono što je bitno da se voze 2 trke, tako da je to 5 takmičenja, 10 trka, a sigurno da ću obradovati neke
naše navijače kojih imam u velikom broju u Srbiji i na jednoj od trka u Srbiji možda Jureli. To bih volao da odvezem i da postanem prvi Srbin koji je pobedio na tom prestižnom takmičenju. Odlično, mi samo ostaje da ti čestitamo na nabavci novog auta i ti poželimo mnogo sreće u narednoj sezoni. Hvala puno, hvala. Hvala tebi.